Ovim videom ćemo dati tačne odgovore na najčešće zablude i dezinformacije pacijenata o ugradnji dentalnih, to jest zubnih implantata. Zablude. Ugradnja implanata traje 10 do 15 minuta. To nije tačno. Ugradnja implantata zavisi od situacije ustima. U lakim slučajevima, kada ima dovoljno kosti, sama ugradnja implantata može trajati 10 do 15 minuta. Ali u zahtevnijim slučajevima, koji su daleko češći, kada treba različitim metodama nadoknaditi nedostatak kosti, ta intervencija traje duže. Mi u našoj poliklinici nikad ne gledamo da to bude brzo, već da bude bezbolno i kvalitetno urađeno kako bi implanti što duže trajali. Ugradnja implanata je bolna. To nije tačno. Ugradnja implantata nije bolna. Mi je izvodimo najčešće u lokalnoj anesteziji, zatim u opštoj anesteziji, a najređe u analgosedaciji. Ugradnju implantata u opštoj anesteziji primenjujemo kod pacijenata koji imaju patološki strah od stomatoloških intervencija, zatim kod transplantacije kosti sa bedra ili poglavine i pacijenata sa posebnim potrebama. Telo odbacuje implante. To nije tačno u 99% slučajeva. Implanti se izrađuju od čistog titana ili keramike i biokompatibilni su sa kosti, tako da ih organizam ne prepoznaje kao strano telo. Raznim studijama utvrđeno je da organizam u samo 1% slučajeva može odbaciti implant. Svi pacijenti su kandidati za ugradnju implanata. To nije tačno. Pacijenti sa nekontrolisanim nivoom šećera u krvi, oni koji su podvrgnuti hemioterapiji, zračenju posle tumora u predelu vilica, sa uznapredovalom osteoporozom, strastveni pušači i oni koji izrazito loše vode računa o higijeni usne duplje, kao i pacijenti koji su pod terapijom bisfosfonatima nisu kandidati za ugradnju implanata. Nisam potpuno zdrav za ugradnju implanata. To nije tačno. Postoji veliki broj bolesti kod kojih nije kontraindikovana ugradnja implantata, pa ih ovde nećemo nabrajati, ali smo zato nabrojali stanja u kojima je kontraindikovana ugradnja implantata. Imam paradentozu i ne mogu ugraditi implante. To nije tačno. Parodontopatija je upalni proces oko korena zuba, a upalni proces oko implanta se zove periimplantitis. Kod postojanja parodontopatije prvo se mora zbrinuti parodontopatija vađenjem zuba u lošem stanju, a zube koje je moguće spasiti saniramo kombinacijom hirurške kiretaže i primenom fotodinamičke terapije. Posle takve sanacije ugrađujemo implante u bezzubom predelu vilice uz detaljno objašnjenje pacijentu kako mora održavati higijenu oko implanta kako bi sprečio pojavu periimplantitisa, to jest upale kosti oko implanta. Što više implanata ugradimo, to je bolje. To nije tačno. Najbolje je ako se u jednu vilicu ugradi 6 do 8 implanata, što se smatra zlatnim standardom. Ako se ugrađuje veći broj implanta, pa da razmak između njih bude manji od 3 mm, dolazi do resorpcije, to je stopljenja kosti i gubitka implanata. Kad ugradim implante, rešio sam se stomatologa zauvek. To nije tačno. Kad se ugrade implanti, u početku je potrebno češće dolaziti na kontrolu da stomatolog pogleda da li je sve u redu sa implantima.
Kasnije je potrebno dolaziti jednom u 6 meseci ili godinu dana, što će vam stomatolog saopštiti. Posle vađenja implanta na isto mesto nije moguće ugraditi novi. To nije tačno. U zavisnosti od situacije u kosti gde je implant izvađen, nekada se može odmah ugraditi drugi implant, a nekada se mora sačekati regeneracija kosti na mestu gde je implant izvađen. Nije moguće istovremeno izvaditi zub i ugraditi implant. To nije tačno. U slučajevima kada nema infekcije na korenu zuba, implant se može odmah po vađenju zuba ugraditi. Ukoliko se implant ugrađuje na mestu gde je izvađen zub koji je imao proces na vrhu korena, prvo se mora infekcija sanirati najčešće laserskom fotodinamičkom metodom, pa zatim ugraditi implant. Samo su najskuplji implanti dobri i trajni. To nije tačno. Čak i dva najpoznatija proizvođača, pored premium implanta, imaju u svojoj ponudi i jeftinije implante koji su jako dobro kvaliteta, isto dugo mogu trajati kao i premium implanti. Implanti bole. To nije tačno. Sami implanti ne mogu da bole jer nemaju živce i ne osjećaju se kao strano telo. Suviše sam star za ugradnju implanata. To nije tačno. Striktne starosne granice ne postoje. Važnije je kako je opšte zdravstveno stanje pacijenta. Za ovih 30 godina, koliko se mi bavimo ugradnjom implanata, ugrađivali smo implante pacijentima starosti i preko 80 godina. Njihovi motivi su bili vrlo različiti. Neki su u tim godinama izgubili par zuba koji su im pridržavali parcijalne proteze, pa nisu mogli da se naviknu na totalnu protezu. Neki su tek tada došli u finansijsku situaciju da mogu sebi priuštiti ugradnju implanata i tako dalje i tako dalje. Imam loš kvalitet kosti za ugradnju implanata. To nije tačno. Ako je vilična kost dosta rastresita i sunđerasta, ona ima manju čvrstinu i kod ugradnje implanata u takvu kost implanti se ne mogu zategnuti do 45 Nm i ne može se odmah postaviti provizorni most. Mi u našoj poliklinici i kod izrazito mekih kosti ugrađujemo implante, ali se tada mora čekati u zavisnosti od čvrstine kosti od 6 do 9 meseci pre izrade definitivne protetske nadograde na tim implantima. U međuvremenu pacijent nosi privremenu protezu. Implanti su skupo rešenje. To je tačna tvrdnja, ali je i relativna. Tačno je da su protetska rešenja bezzubih vilica na implantima skuplja od klasičnih rešenja sa totalnim protezama. Tačno je da je za ogroman broj pacijenata to veliki izdatak. Međutim, imajući u vidu brojne prednosti protetskih rešenja bezzube vilice na implantima u odnosu na totalne proteze, ipak veliki broj pacijenata se odlučuje na ugradnju implantata. Terapija implantima traje dugo. Odgovor na ovu tvrdnju je relativan. Ako je kost dovoljno čvrsta, mi u našoj poliklinici odmah po ugradnji implanata za 24 sata pravimo provizorni most koji pacijent nosi 3 meseca dok implanti ne srastu sa kosti, posle čega se pravi definitivni most od metalokeramike ili cirkona. U ovom slučaju pacijent je bez zuba manje od jednog dana. Ako pacijent nema dovoljno kosti, pa se mora primeniti neka od metoda koju mi izvodimo za prevazilaženje nedostataka kosti, mora se sačekati u zavisnosti od primenjene metode od 4 do 9 meseci. Za to vreme pacijent može nositi provizornu protezu, znači opet nije bez zuba. Dezinformacije. Sinus lift je komplikovana i opasna metoda.
To je dezinformacija. Intervencija sinus lifta nije ni komplikovana ni opasna za onoga ko dobro poznaje anatomiju sinusa, ima odgovarajući instrumentarijum i u proseku godišnje uradi 50-60 sinus liftova. U našoj poliklinici metoda sinus lifta odavno je postala jedna obična rutinska intervencija posle više od 2000 urađenih sinus liftova za zadnjih 30 godina koliko se bavimo implantologijom. Ne mogu mi se ugraditi implanti jer nemam dovoljno kosti ni po visini ni po širini. To je dezinformacija. Tačno je kad postoji toliko velika resorpcija kosti da je to najzahtevniji slučaj u kom se nedostatak kosti mora rešiti zarad ugradnje implanta. Ovakve nedostatke kosti mi u našoj poliklinici najčešće rešavamo presađivanjem kosti sa bedra ili poglavine, kao što možete videti na ovoj slici. U zavisnosti od slučaja kombinujemo presađivanje kosti sa sinus liftovima. Ređe ugrađujemo amši implante koje vidite na ovom modelu, a najređe kombinujemo presađivanje kosti sa ugradnjom zigoma implanata, jer je prava indikacija za ugradnju zigoma implanata jako retka. Uska mi je vilična kost, pa ne mogu ugraditi implante. To je dezinformacija. Ako vilična kost nije uža od 3 mm, mi u našoj poliklinici vršimo širenje vilične kosti električnom piezo metodom, kao što možete videti na ovom videu. Ako je kost uža od 3 mm, vršimo presađivanje kosti sa ugla donje vilice ili bedra. Ne može se ugraditi implant u donjoj vilici jer nema dovoljno kosti po visini iznad donje viličnog živca. To je dezinformacija. Kada u donjoj vilici nema dovoljno kosti iznad donjo-viličnog živca, a ukupna visina kosti je dovoljna za ugradnju implanata, mi vršimo u zavisnosti od situacije u ustima lateralizaciju ili transpoziciju, to je pomeranje donjo-viličnog živca iz njegovog kanala i ugrađujemo implante kroz kanal, posle čega vraćamo živac u kanal, kao što možete videti na ovom modelu. U slučaju kada je ukupna visina kosti nedovoljna za ugradnju implanata, vršimo presađivanje kosti. Ne može se istovremeno presaditi kost i ugraditi implant. To je dezinformacija. Ovu intervenciju mogu izvesti samo vrhunski implantolozi. Mi u našoj poliklinici često kod presađivanja kosti sa bedra ili poglavine u opštoj anesteziji istovremeno kroz transplantiranu kost ugrađujemo implante, kao što možete videti na ovom snimku. Na taj način implantom pričvršćujemo transplantiranu kost za vilicu, čime istovremeno znatno skraćujemo vreme čekanja da kost raste sa vilicom da bi ugradili implant. Ne može se istovremeno izvaditi cista iz sinusa, uraditi sinus lift i ugraditi implant. To je dezinformacija. Ovu metodu mogu izvesti samo vrhunski implantolozi. Kod ove metode potrebno je sinus otvoriti najmanje na 3 mesta. Kroz jedan otvor se vadi cista iz sinusa, kroz drugi otvor se radi sinus lift i unosi veštačka kost u sinus i kroz treći otvor se šrafi implant. Na ovaj način znatno se skraćuje vreme osteointegracije implanta i izvode se 2 hirurške intervencije manje i sledstveno tome cena celokupnog postupka je dosta manja. Mi u našem centru i ovu metodu sa uspehom već više decenija izvodimo. Nadamo se da smo ovim videom kod potencijalnih pacijenata otklonili sve zablude i dezinformacije vezano za ugradnju implanata i ukazali kako se različiti nedostaci kosti zarad ugradnje implanata mogu rešiti.
Do našeg sljedećeg videa u ime tima Dental Implant Eksperata pozdrav svim pratiocima našeg YouTube kanala od doktora Ostojića.